بله آستاکو پروسه گهشتیه ده و پنگاوین کو هاتنا آوتن جو و تین چاوره کرنگو بین آوتن پارلمنتری دم پارتی سینان چفتیرک جه دیاربکری میوانی منه سلاو و ریز بوده که سینان جشناته قربانی جی پیروز به که سینان که سینان تو بخواه یک جه چالاکترین پارلمنترین کو تواهی پارلمنتویا ترکیه دی یعنی ام شوپینن دبینن که سینان باوریات هیا کو پارلمنتو دمجاره پروسه ده گاوین ارینی پوزیتیف باویجی فرمو که سینان زور سپاس سلاو ریز جوارا همو تماشاوان مرا جزنا قربان جبو گلی ما هر شرپاشه کردستان هم پیروز دکم هیوی دکم بو استده معاشتو آرامی مثلا پیواجوی هیوی همه تونه ام هیوی دکن که مجلس دا مثلا کرد مثلا کردستان بینی خاش کرن هیوی همه اوه آرمانج اوه داخواز امازی اوه راسته گوتم برای مسئله به مجلسه برای مجلس کمیسیون اکافا بود سری دا پیشکشیا سروک که MHP بود پاشه سروک مجلس برای kurtulmuş خانی زمان گوت گرک هم دمل دست کمیسیون اکافا بکن ده مجلس دا جهمو پارتیا و مسئله و پیواجوی بده برخو و پیشنگه وی بکن باشه meclisi de kursiye meclisi de aynı zaman yani peyvajı beraber meclisi zaten daha demeye daha hamur siyaseti Kurdana ya Parti Komisi Kürdistan'a ya opsiyona le de bakın bejin var mecliste de navaroka ve de çeheye. Bəli. Şimdi karşılık. Mesela Kürdistan'ın karşılık an evliya devlet tane karşılık. Zati eğer bakaz armanj dike ki evliya devleti xort bike eğer demokrasiyle Türkiye seranser Kürdistan'ı xort bike eğer bakın bejin aşırı mayında bike vekiliye eşkere ki gerek mesela Kürt çareser bike ev çareser ne be ev işte kala aziz serek biser nake ve devlet set sara zati biser naketiye jibo gotuna kar cemiyet hundu zanın kurmanj devlejin ya yani krivati bir de aliyane. Aliye zav davje bankırın banga biraz başeli paşa biraz hocalan banga pekikir. Zav hatavetin başa gotnem şek haber dedin ve em fesik bir yarstandım. Leedi guhe gele kurt liser meclise liser iktidariye liser devlete idi devlete sero komar biraz Erdoğan got ki ay edi peyvaju mesela devlete bu. Başa seranser şava eğer mesela devlet ya evi gerek devleti zavaki bavje plansazi Ket sinan dve derbari de dixwazim diyar bikim ku de ali Kurdan'da yani taybeti sosyal medyada ji ev yekte axaftin neha av protse tudzani nav gelek giringe jbergu nav peyami diden nav bir şekilde ki diyar dike gude naveroka ve proseyi çibe Nuha ev prose gavago hate axaftin, hate binavkirin ku navi ve prose Türkiye ya beterör. Nuha PKK xwe helveşandiye. PKK gotiye em de çek deynin. Jibo çi dibêjin Kurd? Mesela navi ve proseyi nayi guhertin. Bila navi ve proseya biratiye, proseya çareseriye, proseya demokrasiye. Aştiye. Proseya aştiye. Kerem ke dve dervare de ditinate vegrim birez çiftüre. Na rasta de seri de em dinin zaman em devin peyvajo le peyvajo de seri de benavu ve navarok. Mel Kürdistan'a bakur çareserkirine peyvajoyu ne dit? Yani jara dest bekirin le biser neket. Le me şopandiye le cihane şopandiye le Kürdistan'a bakur hem de şopinin ne visa? Le Kürdistan'a xoseriye rojava emiro de şopinin ki çareseri çevade ve tarafının Emrin Mazlum Abdü Ahmet Şara Limasir Rudun'un peymani imza dikin. Me İspanya şopandiye ve kembil mesela etay mesela velate bahsi çava çareser bu çavak vaktin etay çekberden de hazaru yazda da başı hükümet ve peyvajuvak diyarkir. Edirej nekim gerekli ve derezi mesele bir meclisi. Bölguma.
Dem Partisi zî dixwaze, hemû siyasetmedarê Kurd zî dixwazin. Lê gerek hundirê vî çiye diyar bikin. Eger bên ve terora bê Türkiye bê teror. Eğer bir bejin zaten desterê ev ki mesela Kurd, mesela Kurdistan niye çaresi? Başa birê çiftgirek ger. Mesela komisyon hata vakirin, naveroka xabata komisyonu jî hate diyar kirin û navê Kurd, çareseriya pirsa Kurd, çareseriya pirsa Bakurê Kurdistanê tê de nebe. Helwesta Dem Partî çi dibe birê çiftgirek? Ez navê Dem Partî naxim. Wekî Sinan Çiftgirek, tu çi fikir? Wekî Sinan Çiftgirek, ve Partiya Komünîst bêjim. Eger navaroka vê komisyonê mesela te mecliste de mesela Kurd çareserkirina Kurd Kurdistanê tune be ger siyaseta Kurd ger Dem Partî zî divê komîsê de vekş. Ev nirîna min e. Eger tune be. Wek tenê em çaba Türkiye terora bê Türkiye nîqaş bikin gerek Dem Tevê Partî de vekş eşine vekşe. Heger bêjin ki mesela Kurd mesela Kurdistanê ger serî de em bêjin ki gerek gelê Kurd milletek. Gerek hebûna wî wek milleteke di destûra bingehî de jî bîre. Di dûrî gerek di destûra bingehî de madde 66 û madde 42 bê guhartin. Yek dibin ya kî bi giradeyê devletê ew Tirk e. Yek dibin ki dervayê zimanê Tirkî madde 42 destûra bingehî de hemû ziman vekin xedexanin bê zimanê Tirkî perwedeyî nabe. Eğer yani mesele navle nekin, medise de gotum. Bu van mesela 150 sal, 170 sal. Mi Bedirxan Hattani vekin bin Abdullah Neyri Hattani İro. 170 sala berdavame. Eğer hu navle nekin, menakaşa bikin, atışık çareser navle. Birê çiftgirek her wiha yani te kerem kir ku yani ji xwe prosega hiştê wê derê jî ku AK Parti jî dibêje, MHP jî dibêje ku divê destûrek nû were pêkanîn, destûrek nû were çêkirin. Dem Partî ji xwe herdem ev yekaniya ziman. Mercên Dem Partî ji bo çareserkirina pirsa Kurd û Kurdistanê dê ji bo destûra nû hebin? Herin di serî de o ger herin serî de pêşniyar zikirine Dem Partî Hattani îro yani destûra kanû ava bûye eger ew destûra daxwaz armanc dikin ki destûreke sivîl be. Ne wisa? Belê. Sivîl û demokrat be. Yekem çima Türkiye ev 8 sala demokrasiya xwe pêşve naviye? Çima mafê veke bin azadiyê mafê demokratîk li Türkiye bi cî nagirine sedema wî herî giring em baş dizanin berpirsiyarê devletê zî baş dizanin ki sedema wî mesela Kurd e. Divên em mafê azadiyê mafê bingehî azadiyê pêş ve bûn lê Kurd divê sûde bistînin. Divê em divên şaredarî herî zêde em şert û mercê yekîtê Ewropa li ser evî xerrakin le divê îjar şaredariyê Kurdan wan Diyarbekir li vê sûde bistînin. Yani hemû sedema me ji bo wê dem zî wir dibêje hemû siyasetmedarê Kurd zî dibêjin di destûra bingehî de eger ger serî de mesela Kurd jî bîre. Kurd milleteke yek. Zimanê perweyî du. Madde çaremin bê guhartin sisê. Ki vana neyên guhartin mesela Kurd destûra bingehî de cî negre vekî divên ya çerçeveyeke hukukî û yasayî ne pejirandin ev çar bi gotin nabe. Yani ango nabe tu bêjî Kurd hene lê mafên Kurdan nîne. Ne wisa keksîne? Rast e. Yani hatta nadı bêjin berê digotin Kurd tune. Ne wisa? Belê. Ewqat şer, ewqat xebat, ewqat bedel, ewqat kom kujî başê gotin Kurd heye. Nad divên Kurd hene lê mafê Kurda qebûl nakin. Belê. Hêdî dibêjin mafê Kurda hene lê welatê Kurda qebûl nakin. Ji bo evê me got yani Kurd ezman da nehatin. Yani Kurd milletekin ji bo wê eger Kurd milletekin welatekî wana ye. Biraz çiftgirek yani ez mijareke vêjimê ku hin rexnel Dem Partî tê nekirin. Yani mesela Dem Partî diçe partiyên Tirk seredana wan dike. Agahdariyan li ser proseyê dide. Lê tu cara heta niha seredana partiyên Kurdistanî nekiriye. Mesela bêjin ne PSK, ne Hakpar, ne KDP Bakur. Yani divê derbarê de
گلو ارککی دم پارتی نینه کو سردانا پارتیم کردستانی بکه رایا گشتیا کردستانی آگاهدار بکه پروسیا گوبری و دیچه راسته gerek isteri de Dem Parti, Seledana Parti Kurda bike. Eğer mesela Kürde, mesela Kürdistan'a gerek seri de Seledana Parti Kurda bike, düvele de rehne, düvele de rehne liser Dem Parti, Dijidanın o emdarcı de desteği vezi banga Dem Parti dikin, o megolti zaten gele ceratiye gotunzi. Seledan kirin belezi, bere bakıran hat, Seledana Parti Kurdan kir, hamu Parti Kurdan amat necem evdi. Le embin PSK, PVK, emna ne atubun? Banga me evek, anetime eveki, Dem Parti. Çev agahiye de embejin çepi Turka, Parti Turkan hamu güçlüye gerek yek Seledana Parti Kurdan bike, agahdar bike, fikru raman imam bistine, ditin var, rehne imam bistine. Beli, dest hoş. Bir çift türek davi prisyaramın ger bağvay ki Kürtçi ezber sevi ver bigrim. Keksinan, ha Kürt, pişgiriye Kürt dedin evi prosi. Başuri Kürdistan'ı pişgiriye gelek Kürt, bir taybeti Cenab-ı Serok Barzani, pişgiriye Kürt davi prosi, hükümet Ahrima Kürdistan'ı, Serokati Ahrima Kürdistan'ı, partiyin siyasi giringi Başuri Kürdistan'ı, Rojavayı Kürdistan'ı hervaha, Rojilati Kürdistan'ı, Revşemdirin Kürt, hemu pişgiriye din evi prosi. Gelo Türkiye jveye ki zedetir çi duxwaze ke Sinan Gavago bahsa ve prosi tekir. Ev pirseka giringe desturata ve zihneki vekim vay mesele pirke giringe. Türkiye Hunduzan'ın metrisiyle ser mesela Kürdistan'a destine. Başı hafta jotmaya da 2023 ki kanateme ev reavi Mossad vekir herişa İzzettin el-Kasım tugayları. Şavak Netanyahu got yani edil urjalat nabil Kafkasya hatani emben Mısır'ı poze vekiriye tüşteni hey bakavmin Türkiye demilde lüser ve metresi gir metresi ser tüştabun. Yani sen mesela Kurdistan'a bir esas eve. Dedi Türkiye vek navenda nakle enerji, hatta enerji demeyin ya. Navanda eve de acaba baldur eseri bu ne be? Ne ereni? Sese vakle aymeke derva hıstin. Deve az de rojalata navinda lüser hatta bazırganiye az derva bimino ama ya girin ser mesela Kurda. Şimdi projekten berxu a proje şu bu banga brez. Oja başeli bang. Ojalan le hatta berxalek. İro lüser esas mesele Kürdistan'a Bakur ne esas mesele münakaşa gengeşi lehevkirin gal ne lehevkirin liser xuseriya rojava. Beli gelip spas beri çiftüre gerem xlas bikin beli. Az gotuna xayda videjim da. Beli kerem. Nahal hatta Türkiye sor liser xuseriya rojava jibuna ve mesele xista şunda avetiş. Aveta payze ma jotmaya hatta dese ma mesela Xuseriya Rojava kemzede navbera münakaşa Amerika, Türkiye, İsrail bu ve devlet Arabi kendava Basra'da nahal ser bana da münakaşa liser Suriye liser Xuseriya Rojava. Jigor ve Türkiye haya dike projeksiyon akıl liser Kürdistan'a Bakur çibe çinebeji Diyarbakır'a revit piye. Spasiyatet kim ve Sinan Çiftçürek Parlamenteri Dem Partisi Diyarbakır'a geldi.